I want to say something to my Tiprasa brother and sister. Please don't leave BJP and don't join BJP. Please. Uh, Norok BJP no ta join khadi BJP ta khadi nadi o India bisingo more than 30 crore Muslim tongo abono si borok asuk sampradayik no tuyui asuk baglai tongo asuk omo khai tongo ang request khayo jotono BJP no ta khadi nung sadi bisa salayakhai nero no o riang bai jomate bai garu bai chakma bomo thu একদম পুরা নষ্ট খাই না হ্যাঁ বরনি মেইন এইম সি অরনো নেরো নাইবলে হানাবলে বিজেপি বাই আইপিএফ টিং মানি আইপিএফ টিনো তোমা খাইখা আইপিএফ টিনো তোমা খাইখাবা আইপিএফ টিনো ও তিপ্রাসানি সরল সোজা বরনো মতই বরনো দংশ খাইরল হা নাবলে হাই সিতে আইসা তাবো পাতাল কন্যা নলা হা yang ba IPF ti bunaja yang patal konya bunaja tamani tewaisa teiso neroni ba buskang edisini omon nosto khaimani waisa boro omon thangla hai khomata paina pura edisina pura borbat khaidona haborno ekdom 100% sure please niro je BJP thangnai ro please ya kaiphadi orota thangdi BJP the worst political party in the world I have ever seen please ta join khadi borono Norok party khaipa hai tong di haba BJU ta thangdi humble request to you all please don't join BJP anti-Indian and anti-social and anti-secularism political party one of the most what should I say one of the worst political party in the world Norok ta thangdi please jotonang request khai jago